twerekeza amaso y'ikinyamakuru cyacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Liyetona Koloneli Sengabo yaguye mu mirwano ikomeye yahuje igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi igisirikare cya M23 cyatwitse ibifaru bya FARDC ibindi bitwaro byinshi bigafatwa mpiri n'ingabo za M23 ziri kurwanira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Ni mu gihe kandi leta ya Kongo mu nama y'umutekano yabereye Kinshasa mu murwa mukuru w'iki gihugu yasabye M23 ibintu bine kugira ngo yemerere M23 kugirana ibiganiro bigamije amahoro. Ni byinshi tugiye kurebera hamwe muri aya makuru. Tubahaye ikaze mu makuru ari kubera ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wowe udukurikiye niba uri mushya kanda subscribe kuri iyo butiri hasi y'umutuku ukande kukazogera kugira ngo amakuru tubategurire ajye bageraho 5 kuri 5. Guverinoma ya Kongo yakiriye inkuru ncamugongo nyuma y'aho Liyetona Koloneli Sengabo Faustin wo mu ngabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yiciwe mu mirwano ikomeye yahuje izi ngabo ndetse n'igisirikare cya M23. Amakuru dukura ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeze neza ko uyu musirikare mukuru yiciwe ahitwa Rugari muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranyije igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo z'Kinshasa zifatanyije n'ingabo zaturutse muri Afrika y'Iburasirazuba yunze ubumwe EAC. Mu mirwano yamaze igihe kingana n'amasaha 28 bw'abasirikare ba FARDC barwanaga no kwirukana igisirikare cya M23 mu bice kigaruriye mu ntara y'Uburasirazuba bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa uretse Liyetona Koloneli Sengabo wiciye muri iyi mirwano, amakuru aremeze neza ko n'abandi basirikare b'igisirikare cya Kongo FARDC biciye muri iyi mirwano ndetse abandi benshi bagakomereka cyane. Umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe nka Maimai ndetse na FDLR mu bitero zakoze ku birindiro bikomeye by'ingabo zabo nta kintu byabashije kugeraho. Akomeza atangaza ko FARDC na FDLR mu bufatanye bugaragarira buri wese bagerageje kwinjira mu gace ka Kahunga muri parike y'igihugu ya Virunga, gusa birabananira burundu kuko bananijwe cyane n'igisirikare cya M23. Bertrand Bisimwa avuga ko indi mirwano ikomeye yabereye mu gace ka Rwindi ndetse n'Amabenga no mu gace ka Ishasha Ngwenda aho FARDC yagerageje kugaba ibitero ku ngabo za M23 ariko ikaza kunanirwa mu gihe kitarenze iminota 10. Ingabo za Kongo zigahita zihunga ziva muri Mabenga hari ibirindiro bikomeye by'ingabo za M23. Tukiri kuri ibyo kandi umutwe wa M23 uratangaza ko watwitse ibifaru bibiri by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bindi bitwaro bigafatwa mpiri n'ingabo za M23. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranyije impande zombi mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru, aho igisirikare cya Kongo cyagabye ibitero bikomeye ku ngabo za M23 zikoresheje kajugujugu z'intambara zigamije kwirukana izi ngabo za M23 mu bice bitandukanye zigaruriye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bertrand Bisimwa uhagarariye umutwe wa M23 yemeje amakuru avuga ko igisirikare cya FARDC kifatanyije na FDLR ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa Maimai. Bisimwa yakomeje avuga ko mu gace ka Rwindi Mabenga M23 yasenye ibifaru bibiri bya FARDC bindi bitwaro bigafatwa mpiri n'iki gisirikare cya M23. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutunda Apala ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru yasabye umutwe wa M23 ibintu bine kugira ngo leta ya Kongo igirane ibiganiro by'amahoro na M23. Yavuze ko byibuze bahagarika ibikorwa byabo by'intambara ndetse izi ngabo zikavanwa mu bice zamaze gufata byose, abaturage bahunze bagasubizwa mu byabo, ubundi bamara kubahiriza ibyo ngibyo M23 ikagirana ibiganiro na leta y'Kinshasa. Ikaze ku makuru agezweho nonaha. Amabanga yose ya Perezida Volodymyr Zelensky yashyizwe hanze n'abahakazi bo ku rwego rwo hejuru b'Abarusiya yo kwinjira mu mabanga ya Presidence ndetse n'ubuzima bwe bwite bwashyizwe hanze. Uraza kumenya amwe mu mabanga bwite ya Perezida Volodymyr Zelensky yamaze gusandarira mu maboko y'Abarusiya. Turaza kugaruka ku gitero gikomeye cyakozwe n'abacancuro ba NATO mu karere ka Donetsk. Ni mu gihe kandi kimwe mu bihugu bikomeye bigize umuryango wa NATO Turkiya nacyo cyatangaje amagambo akomeye ku ntambara ibihugu by'uburengerazuba byatangije ku gihugu cy'Uburusiya. Mwabyumvishe twagarutse mu makuru akomeye, amakuru agaruka kuri politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin tariki 24 z'ukwa kabiri. Mudutize amatwi dusesengure paje zikomeye, twinjire ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Itsinda ry'abahagaze kabuhariwe b'igihugu cy'Uburusiya bashyize hanze amabanga akomeye y'ubuzima bwite bwa Perezida Volodymyr Zelensky. Igitangazamakuru cy'Uburusiya Moskovski cyaganiriye n'umwe mu bagize uruhare mu gushyira amakuru akomeye hanze ya Perezida Volodymyr Zelensky, atangaza ko hari n'abandi bayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cya Ukraine bagiye gushyirwa hanze ndetse kandi bagashyira hanze amabanga akomeye ashobora gutuma bamwe mu bayobozi ba Ukraine bari hafi ya Perezida Volodymyr Zelensky batangira kumuvaho mu rwego rwo kugira ngo aya mabanga adasandari
birira muri rubanda. Amwe mu makuru yashyizwe hanze kuri Perezida Volodymyr Zelensky ni amakuru ku buzima bwe bwite ndetse n'imibanire y'umugore we. Ubwo iyi nkuru yageraga hanze yabaye nk'igisasu giturikiye kuri Perezida Volodymyr Zelensky, dore ko igihugu cyose cyacitse ururondogoro. Iri tsinda ryatangaje ko rigiye gushyira hanze amabanga akomeye ajyanye na Minisitiri w'Umutekano mu gihugu cy'Uburusiya Oleksiy Reznikov. Nyuma yo gushyira hanze ubuzima bwa Perezida Volodymyr Zelensky, Minisitiri w'Umutekano akaba ari ugiye gukurikiraho. Iri tsinda ry'abahakazi ryashinzwe mu mwaka wa 2014 rikaba rikomeje gukora ibikorwa byo kwiba amabanga akomeye, rikaba ryarafashije igisirikare cy'Uburusiya ku rwego rwo hejuru. Kuva ubwo nyakubahwa Perezida Vladimir Putin atangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, harimo nko kwiba amabanga y'igisirikare cya Ukraine ndetse n'amabanga y'ibikorwa bya NATO ku butaka bwa Ukraine. Ibi byose bikaba byaragiye bigwa mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya kubera iri tsinda ry'abahakazi ryazengereje bikomeye igihugu cya Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya cyakoze akazi gakomeye ubwo cyaburizagamo igitero gikomeye cyakozwe n'abacancuro ba NATO mu gace ka Donetsk. Minisitiri w'ingabo mu gihugu cy'Uburusiya aratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya cyahanganye bikomeye n'abasirikare ba NATO bakoze igitero gikomeye muri Donetsk, bikaza kugorana ariko igisirikare cy'Uburusiya kikabasubiza inyuma. Amakuru dukesha igitangazamakuru cy'Uburusiya RIA Novosti kiratangaza ko iyi mirwano iguyemo abasirikare bagera kuri 400 ku ruhande rw'igisirikare cya Ukraine cyafatanyije n'abacancuro ba NATO mu gukora iki gitero gikomeye muri Donetsk. Iki gitangazamakuru gikomeza kivuga ko mu majyepfo y'akarere ka Donetsk kandi abacancuro b'uburengerazuba bagerageje guhagarika igisirikare cy'Uburusiya, ariko ibi bikaza kurangira igisirikare cy'Uburusiya kibarashaho misile ziremereye. Igisirikare cy'Uburusiya cyifashishije indege z'intambara, abasirikare ba Ukraine ndetse n'abacancuro bagera muri 85 bose bahasiga ubuzima. Ibimodoka by'intambara bigera kuri 7 ndetse n'ibifaru bigera kuri 2 byose bisangazwa n'amabombe y'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere Aerospace Forces. Ku rundi ruhande, igihugu kibarizwa mu muryango wa NATO, igihugu cya Turukiya kiyobowe na Perezida Erdogan, inshuti magara ya Perezida Vladimir Putin, yatangaje ko ibihugu by'uburengerazuba bikomeje kurengerera mu gihe bikomeje kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine birengagiza umuburo wa Perezida Vladimir Putin. Ibi bikaba bishobora guteza akaga gakomeye ku isi mu gihe baba bakomeje gukora ibikorwa by'ubushotoranyi, bikaba byatumiye intambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine idahagarara, dore ko aho kugira ibihugu by'uburengerazuba bihagarika intambara bikomeza kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine. Uku gukomeza kurunda intwaro ku butaka bwa Ukraine bikaba ari bimwe mu byatumye iyi ntambara imara igihe kirekire, ikaba imaze amezi agera ku 9. Akaba avuga ko ibihugu by'uburengerazuba biramutse bihagaritse ibi bikorwa, habaho kumvikana hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya, iyi ntambara ikaba yarangira.